ASDC MP candidate Jotson aphan Chokihola Marjong Club along kangthum karne amei kapado. Lakhain ko rapho nilip constituency Chokihola Marjong Club along jang mipuni phai kriphorni autonomous state demand committee pathek ben ASDC pen kache toidun MP candidate Jotson aphan ke deng mate kangthum karne amei padapon labang som me constituency president maison tisosi me charipon me along non ke bang JMP kiligal long kache pati dunjia bang phu XCEM Jotson pen XEM singnot kropen chenglok ke thege ding atum chetong dun me along XCEM mate non MP kiligal long kache pati dunjia bang phu Jotson pen ke than non MP kiligal long gachipati dunji lake bang pho candidate do bonta ASDC pen kapre party anaphan ke angsong pen nang ot het chaide methang aning ke hang klemun e damun e congress punon hatil hi pen alam si arjunang ji la pen BJP punon ingdeng hini dolang state la pen central an parta RSS alamating si arjunang ji halapu APHLC punon meghalaya long ke do inod bang hini ke thekere alam karju pen si ke claim la chalaya stong aphan ning thedam mowe ASDC la ke methang aking ahong pen si kachar jab komat nia tumalam karjunang alang komat nia phan ka pherinang alang palam ta avelu la sia jada sonta claim pachun pon un la se ASDC aphan ong dung abut pipen pahai nang pupus ning jepon Chokihola pen amir son terang la pen romes teron ang kipal ya birta malong news ini thedolo the da ka pini wang pen ne osa pine de masi mui ro ne de ase wa mut ke tongan dala da ke kam claim tum didar tum si songa tum si chiton Tante sa non la ipiliga hut nani tum la all car being long matante la di mahasa long pen nani tum labang sa election is pa ipan ko ansai kar biang long ba claim ulo kar biang long pen chitang lo pen penang kar biang long si long ko sita ala di masa bang ke ala ke kadu da chini lo ke tu council election ta congress na tulong tum la Apang niligora tu bang se ferry si ala sok pena jomat sila sa bang di masa bang claim si asi once lo malong de mala tante nani kinke thoi pen nani la kado ko biarat khan kisi bachan ka tu na ki election kadu arat ke li tum ke chisombong chisong kam pitu ye pansila ga kimyalang kailo mane BJP congress son la chi chakma claim ke that program kli BJP congress tum ba ja ka thar tum bang ke lake si chak chot po kam bang claim ke that tani tum bang ke chak chipin ben si claim bom lo claim tang la so non ke dang bom kam bang si kam pitu da ke si ke hemprek te geloni rai dulo lake hada mane bharot ke cheria rona lulong si tok ang lo lake kar biang long la pen di masau cha men tok ang khangjang dak la hini pen si bisa hemprek so salam pipo ala ke tok ang alam du muthe da kali da tu congress puno BJP puno ba jo intoro pita hola ta puno la tu che song pe me de hada mane poklona kam chuklem dam rong te posi ala so hemprek long de sinon la rati tur tu paklo chi long lo pro de lo ke mane hemprek long po ai silo lo ke ini bang da ka kisung non hospital da doctor do we non di civil hospital di fu Mana hala bang ke civil pukalilo hala ke medical college hospital hadak si pina bemar sata mana pemuni refer po ha dimapur da hono gang da Guwahati da la hai non ASDC yong si MLA la hai pute ba MP la hai pute council chirayon ilang pusda ba council chiray det pute hala bang ke itum ha Guwahati as a medical college hospital ang ton siglang una hospital Selamunula. Dan nona bangke, ani hangader. Mupen ni pulo, BJP no Congress no, hang song atuma teng sika sulina pot, alang tuma mitanga fupen le kam klem ida da kar bi long. Si bangalam kar ju pen masi lahaya hol muta chipi men. Ni tum yong si power wang lu puten ni tum kelang ton pe me. nani tum non MP di kalau nani jo se hadat ko tante nang ki claim pon je phansi kama thadi pondela Loi lahaya lu ke. Empre hang po da luchar di me nili CM ke do hut humtrok ner kebra trok high school ME school provincialized the gang hala so pipen congress nen kan kre ponon BJP da do thulelo school se provincialized li nili CM do hut ke pangcheng te kang college mukha nikan ko ra polonon sida hala hai da provincialized theki si lahai ke song lahai pen ke song pen cheng lok se dak akisung non punang itung ke dake itung risumara tungke akapre tim si chongda people dak government pen dak Assam government non council government pen lai
war sai pi der pol se halal nili tumo hut ke nili cm du hut ke bangta war sai pi posi along pregadim jongda jokro Allah bangke kiklem ta kamu lai Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.